nak bujuk ring lambuk pak bapak ni pinter mah. Para jeno-jena nang tenang lati lesek-resek embuk nyosoi nang jak lauk ngocak bapak jak deje. Apa? Iya ketoro bapak ngocak dina nje iku. Ya lah ngale embuk. Beni gendenge sik sompet. Kareng lambek ni biasa sambil nutuk. Nyusoi. Bebe sampai beri negu. Tabun 2 bulan. Apa jadi capok saya resek? Pak bapak setia aja perintahan. Baca tinggal bubuk ni. Congok talang ha para o jenang yelek congok. Tinggal jenang tak kata orok. Yang buta jelok macam nyosoi. Hadirin jasami mulja. Orang akabin ni kau niatang pamapan niatin lillahi ta'ala. Terori dona Allah. Inggi nyari orang bini ceng lanceng neka. Saya cocok ke bersambian. Masih mengucap lillahi ta'ala. Mohon gikin kare 2 on. Jadi ya pasti ledapan nantuk. Ntar ke kamar pah kocak salah masuk. Nyare orang gini ke saya cocok kesampian pakon ben Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Fangkihu hejeng lanjengan orang laki ngabi nebeen ma tobalakum minan nisa orang bini saya yang mapan dan sambian jatanya ke kancana takut karpa tak padek. Kancana lebur kering goros, sambian lebur kering lempo. Nemu pun orang lempo, atanya ke kancan, dia remaja, jauh ngadrem. Ya leburu. Kancana lebur kering goros malam. Tetapi kancan ditarik aki, ya monru aja. Aduh jauh nggak seriping. Ya gini mohon lapon le tere baca gini kapon dari Gusti Allah. Ada saya salah gini pada bener. Orang lebur kering koros. Beda tinggal gonjengan numpak sepeda motor serak kaban. Beri lebur kering lempok nyaman mengbungkar otak anak teluar tak kira koros. Jadi mun pun lama panjang sambian cocok bismillah pun niatin lillahi ta'ala. Ya mun nemunya hari seratin. Cuma kena ring ratin ni kebanyak benda nak. Tak kira gelem bedek bayi. Ya mau tak mati ratin yang gini ke mau tak kelar beli bedek, mari bedek bayi ke bedek TV, keratu, malah menjago lemon di saat rasa aki, saya serak ni kebajian nang gini ke saya coba karo, oh serak jenabit, lo jangan coba kan seraknya, moreng ratin tak mah terapas tak terapas.
Terapas di mabreng bini janabit janatin. Sabung mun mbak coba gini serak gini ke janabit jan coba. Bu ni gandik laki tak gendeng ber. Gini ke sokoreh gini ke barokah. Tak ke beter mun lebak coba gini ke mangken. Masalah nora pas semalam tak mulai sekali. Tak kira beda-beda nyanter. Sering mangkat dari bengkok ketemu bi koceng ngeburu. Tapi mun gini kepon le cocok ke sambian, tori niaten lillahi ta'ala. Perintah dari Gusti Allah neka. Kimun le kereng bini, kini paling tak cocok masna kabin dua. Masna wa sulasa mampu dua telok mampu telok warubaan empat mampu empat alemaah ambu mau cakap hijau capilah bomak subur maaf sampai sanga bejak terok subur yang subur macam orang laki nikah nang Islam empat cuma empat mun abi dia boleh kau tu pesa setong nik setong pesa nik cak langsung kabin mun pak empat nik derem gian saya nomor empat kini kepatotok ida geluh baru dekian akabin boleh bi orang bini ni. Jika saking ngening telokan, pesa setong laktu akabin boleh tak apa-apa. Cek gini karena makin lempak. Mun pas gini kaki dalam ida, nikah akabin boleh lemak pasna. Tak boleh. Fa'ilam tak dilu, mun tak bisa adil. Empat tak bisa adil fawahidatan setong beuy kor larabe tijiyalah rabeti jadi sambian sebagai orang laki abangan nolati ini sebini gini kah sambian tarjelenan ketemuan ben orang gini kapon dek remah tak sambian ali penan asiduan mulai sebini soro asidu Korban minta lipen, ya meliaki. Deki sebini minta lipen tak ada mas. Oh, mak repot. Ibu dia no dunjat teh. Ngada ibu so di dunjat teh akabile seminggu bibir lah hilang separuh. Lebis-bis. Hadirin jasami mulja. Lenik kamangke. Mun pon pada niat lillahi ta'ala rambekeun sosa kedua bunga kedua jek salambang lo nih kamu masalah rezeki sogi ben bunten nika Allah sing ngatur bedoreng kini ka akabin oleh 2 tahun sogi mele inova sedangkan malau on sampai ndik ko boy pa empak dah pancat jaran bian diki pas sebini ngocak aroka jering selaki ala ko kake ngapa ya sampai ndik ko boy pa empak pancet dah ekol ring selaki inventer dinarale monda ekol tak ngidi ngakireken bensin di lepa kelar seung keui kon lepo ciaki tang to order tak nyiluai hadirin jasami mulja kor lepon pada nerema paringin rezeki ben Allah alhamdulillah teh paringi king ning gini kak rasa kula sobu monggo karo sik kakanan iki tak kira bingung soal ampun beda ampun neko senika hadirin jasami mulja
nomor 2 ring ngakabin ni keje pek 6 pek kadang di pelair nih tanya aki arena pelair kemis apon tak tolos arah apa kula salasa maret lo telok arah apa mon lo telok kalah salajah di mabedere ngakabin laki bini pah mati bareng bede tak kengit ya kono pak perahu pah nanti selem ru kapilan dia tak lopo de salake saya mati sabi salake mati ka ada nang kene mari mele Innova mari long-olong sabi ni ki buto banyak ring saya karep saya perak madu nah saya long-molong mati taring madun saya kabin begini salah oleh ring bini buto langsung no pak Innova benyaman yol siyolan kalau tak usah anu kakas sepun kacung ke atasnya dempok katina apa bakal gula nikah nyaman gula nikah nyaman bakal nikah dari medempok saya napa punten ijaring kita akabin tanya nyaman dempok jajal pak kabin kalau ngak nikah oleh telur tanya aki dak dem jempok jong ya kita kabin lah tanya aki dempok are laku mau pahalan gini karukun gini ada gulak anduk gini gara di Cina nolong piring nampe sampai klik apa yuk jadi pengalaman hadirin jasa muljah ban kula nyoon ka adik saya paraben adik saya lancing abekalan mon rukun gi bekal bineen bentai nyaut keje agele mon kita yakat jender ajek tabrakan dikejiri ya kita yakat dong lu tabrakan tinggal ngandung 3 bulan yakat geru beniana ya mun laki tak butuh wali nikah mun bini nikah butuh wali nikah tinggal pak bajan kabin ditanya aki bi pengolok putra saya nomor berapa nikah? Saya nomor 1. Iya ko anak. Masih kita masih la online kini kebon, kayak mau kita kabin, kini benih anak. Ketika tinapa mangken, mon ngandung ka ada pas kabin mudik. Ting ledepak bejen kabin rang-kerangan ke pengolok. Montro as-sa'ah kabin gini. Nak kanak ni montro as-sa'ah sampian tu sana tak terus udah rumah anak nomor berapa nih pak aja keluar pak pengolon mak letek keding bi nak kanak ni sanika pak pengolon karena lambok nikah bakal gula nikah bentain nyaut kerja ya gele du taring bah nantabraan ka ado marin dak rumah ingki wali hakim boh kok majer nih pak bejer montero as-sa'ah kabinan kini nyaman wali hakim majer nih asa nih kana asa tu sanampian gen ada bon mau bahaya kok anak kula saya nomor 1 abekel pasrah kula bekel beli dak panjenengan apa seraan kini tak asa jauh benih anak yakat di saya pasrai tak asa ketika dinapa kemantan mun kata tak asa zina salanjeng na'udzubil sehingga abu sakit jadi pahna 0 makan 0 anak gula
Mangkana nikah saya nyaman nikah saya nyaman nikah an nikahu saya nyaman nikah abdun yatadammanu ibahata wat'in au ingkahin. Satu ikatan yatadammanu yang di dalamnya nikah ibahata wat'in oleh apolong bini niku polana akabin polana anika au ingkahin mun di anakku aku bisa makabin mun kita yakat kan beda kadang lah tak bekalan tak ada remah kun karo oleh nang ben gledeg yalah gelek pada gelek yalah mesem pada mesem ha lah pahalun bulun lah gede dia lanceng tabrakan di Praben ya Pak. Tareng mon bi kebi kijang tabrakan kertap ke dalam. Mon lanceng bi Praben tabrakan wal mendulu. Teate. Jadi ulama adik laki nikah, ceng lajengan nikah ya besakin gini kah makan. Lebih ini gini bakal lagi nikah yo omongin agile. Terang-terangan ngocak ke matuah. Nyono dulu akad. Macam-macam jong. Kabin iki kurang setahun. Tinggal perkara kabin gini kebila selamatan Pak. Oleh akad takut tabrakan. Keboleh. Sambian sebagai reng sepuh kita ngale mun anak nek gini kebi bekal laki nekoniin gelem nginep jak karo asaka nguni bekal nginep lha ini mun gelem nginep nika reng tua kudu teate mun kombo ya teroma apa akad kok udah kita lah kabin ngandung tak apa-apa cek renjeria oleh mereka kabin lah itu beli gini kemangken ingat nengi jopok selamat tanah serakalan ibu dilahir jangan kudu mak panggembang orang ngaji, mak di ngoreng lemari kabin akad nikah, sebu adik Praben nikah pun dilak lahir, mangari ya kak, ego, ya duma gelem, duma cita kabin, duma antar jeding letemu lahir ego, maju kasaan. Tore nikah sebagai orang sepuh guleben sambian. Mula kodang medang njak tak setuju kok bolan nikah ke enggak rela sampean dikian anak nikah terjadi perzinahan ring tuan milo karena cek saking ngai pakabin tak kira jadi perzinahan milo lecek dang medang tak setuju mun anak leteng ngelateng niku cek saya ngepolo ngetedung ya benih sampean ya terpaksa pun ya kakek mungkin maksa biji jong kok lah tak apa-apa iya tak apa-apa lah Pak iya lagun karo galak telur dua nasi le dua piring iya le sabak kau bil tu nikah le tau sarop taropan tak usah pun gini kebon karena ring tua le tak setuju sama kor beli pakabin gini ke komboy ya pancet nikah makin mapan Mapa? Reng laki nikah kudu tanggung jawab ke bini kudu taat ke laki. Makanya sampeyan Bu bapak teraden-den. Jadi bisa menghibur laki. Jadi kekarpa laki roben bek belis. Apa sakit bek belis sampeyan? Neng gini akalampi pun kain sebus tembus pandang. Tapi neng kamar, jek neng tanian. Kamar roben laki neng gini pun bek belis ila lebet neng jadian gua gutang pasang selajut.
Ya lelebet ya deng laki, jangan salake beda perelek itu. Enten kula keng menghibur sambian, jangan kok bajak laut. Ya mon keluar jetik angkuy kelampiran bini kini kesekolen ang padeng. Reng lake, salake, wajib alarm kini keja angkuy tar pasar di kolen sampian padeng. Tak oleh, kotu lang-lang. Mon tak alang-lang, salake, nekaku aku eteret ke neraka na Guste Allah, lang-lang. Engki, ya perkara nenengano jalanaan seret. Kau tu arangkepan, lakeh kau tu rangkepan mana jalanan na gini ka. Ya perkara nengilem Roma, apa boleh kun karo seret, dak sekaler lah. Tak ngurus. Jareng bu ibu ting montero bagus membian montero oleh kenceran haji. Kau tu nyium ke ada ke salake. Ngocak bubu, tadi nyium mai go. Reng bini ni kakotu totot kapini ka pemampa. Soalnya pangeran potong na reng bini ni kabajen. Pabito ben reng laki bo. Buki kereng bini ni kay begebang ben Allah. Padahal karo aslina beni lahir oleh ni banyak guru. Karo bajen la aslina monteng pemeras. Ngoreng laki napa aja potong negara. Monteng sepet jadi ngajalanaan. Iya dok bi budi campur kung karo kacek seleretan unjak ro diada ro bede seleret nego apa mon bini sampean nama boleh wahnan bede embung nang kiri-pinggir sungai ini aku dat ngodatan ojekan berak nabrak karo beni berit yang baca lengar belengaran sampian bu mana tenten jadi tara bubu melolo nengi kamar ni tak tenten embunja karo tintar lamaran antara bubu parfum semprot dulu ngabik separuh apa tidak dulu bisa laki tadi gre masuk nih kora pagi ada laki tinggal nyemak tuh ke depan jangan salake mak panas lek. Are ki akajuan sebini, capelang jaga iku. Kelam pisepan mapan gini kamagen. Ya angku ini kaman ini Roma ini ka angku sekali. Ayo teh dung bisa lake kelapi bedek ledek keberenan royang. Mari nyolet kompor, mari nyolet nganu, guring jukok, guring terasi, ya lepas tedung, menjan selake, dimma beda kompor ya itu. Hadirin jajami mulja, orang bini taat ke selake, jabuna Gusti Nabi la yastaghfiru lil mar'atil muti'ati li zawjiha al-khitanu filma cukup sedunya minta aki sepora ka orang bini setaat ka salake sedunya minta aki sepora cukup nih watairu fil hawa manuk sedunya minta aki sepora dek ka orang bini setaat ka salake wal malaikatu fis sama ben malaikat nang tah langit minta aki sabora dek ka orang bini setaat ka salake ibu mau cangki kor belenjen atau bu membelenjen orang taat apa iku wah sanika pak mon sebini nembian tero taat lagi tero taatan gitu tak jerempek kedi ngaki pak ki lah belanjai sebulan 4 juta. Oh, so aduh lah kok nolongi kakek.
Aba man lepak jutai bulan jadi masa duk lembu Pak. Man benjading 10.000 pas minta kau ajem. Sobu kelap. Jalek belanjan 10.000. Takut biji bini, melek kau ajem lek. Aria. Ada kelap tak kelap. Pengarang salaki nyuruh agai kopi burung batu tojuk neng yampir. Misal bakok. Jak beras ki meliah. Hadirin jazami mulja. Apa munrek bini sawarat kamu? Napa boleh ning 10.000 gini jangan salake tadi. Dek, napa kak? Setiap banyak reng parloh, banyak bubuan, belanja toron dek. Berapa kak? 5.000. Monreng bini swarga teku baun salake. Beni torkop bu. Kak, napa boleh 5.000 kak? 2.000 kula sanggup aberingi sampian dunia akhirat. Lega. Peles songot salake ni. Mundi songot. Mon tadi songot jek les pelesan gemet bibir gitu. Laku nasa laki antara sabo lek siap pagi tasmak. Jangan salake mapah tasmak nade emak arisan kuwi tukang kentrung iki. Hadirin jasami mulja. Le nikah mangken. Nikah reng bini ngak kini ka Pak Ibu lenjai 5.000 nengeneng. Kini kenyaman reng bini solihah. Kula mesen ke bapak gini kering bini, gini binin bian gini kemon tak teluk cek maten juk bundem. Melarat nyari ring bini ngak gini ka. Engki mangkan ring bini ni ka kodu penter masak. Kontu penter masak. Salake takok lebur, deureun rawon, gule, kodu tahu. Jarang dan gini ke Pak Lek yang tadi kok berdosa masih dun bohong kan tak kira boleh pelapai guli. Jangan salake belanjan 10.000 kai guli lek. Oke, lama le pelapan guli saya boleh 500 tadeng beda 3.000. Ya lale tolian kemudian nyari tongkol gedeng. Ya lek pelapain guli masa jelok salake saya ada mas kentok. Selake le tolian kam megolin le penikai mak ngak nih kau ingki kain to gole gendeng le cek mirami deerane kamangkin sabuk delem tabu ki kalambi temu jek ngakantong pol temu Deki masih lengakan sate, debak bojo na keluar, pak keluar. Iya, walan saya ngakan sate, pak hiempet. Apa le? Maniman kok walan mari ngakan sate kok. Tak kira pada mandelik. Direng lambok ni kemangken rat malarat, tapi orang ni kena remah dek paparing Gusti. Melarat pang akajujaran odi ataan beli anakan Pak Belos jadu karo wajareta mangken ada dengan Pak Belos niko Pak Belos bujur ring lambo Pak Bapak ni pinter mah para jeno-jena nang tenang ladi lesek resek embuk nyosoi nang jak lawok ngocak bapak jak deje apa? Iya ketoro bapak ngocak dina enje iku yela ngale embun beni gendeng cek sompet kareng lambe biasa sambil nutuk nyusoi bebo sambil bede nego tabun 2 bulan apa jadi capok saya resek
Pak bapak setia aja perintahan. Aja tinggal bubuk nih. Congok talang ha para o jenah yele jongok. Ting le jeno senan tak kata oro. Yang buta jelok macet nyosoy. Hadirin ya sami mulya, jadi pon niaten lillahi ta'ala. Korban le niat pada lillahi ta'ala. Aduh, ka Allah. Paring ni. Kenapa berdana gini pon alhamdulillah. Korlan naremah tambahin mun albi Allah niko. Mun ngok-ngokan bang. Tak gerantan. Jadi sambian pun deeren tak mapan, jak nembian, tak nyaman, king tabuk kurang lapar. Mun tabuk nika lapar, sobung deeren tak nyaman nika. Engki napa engki? Bukten ding pasaan mun abuka, bedering ngucak tak nyaman ngakan. Ada jak bereng lesalakku bajen letek lebu ni regu. Ding lagi dur gini go tahu jak sek buuk. Ada nun saya genyak tak nyaman nih kang akan nang sahur soal mulai maghrib pajen lagi ling. Hadirin jasa mimul je jadi manter moga kemantan nih kayak betul dijudu na dunia akhirat ngaselakin anak soleh ben solihah amin ya rabbal alamin. Pagempang rezeki na ben Allah sehalal sebarokah mantur muga nika barokah umurah barokah keluargana barokah rezekina kumpul ben Allah itunya ben akhirat amin ya rabbal alamin. Dasana ke entoh kaula sebisa sampai aki keto Kiai Zainal lampun hadir dan kula tak bisa mengikuti sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.